Sveti Spiridon se rodio kao zemljoradnik i pastir na ostrvu Kipru. Oženio se i dobio decu, a posle smrti svoje supruge se potpuno posvetio Bogu, zadržavajući svoj jednostavan način života. Lično je obrađivao svoje imanje, brinuo se o stoci i plodove svog rada nesebično delio siromašnima. Dešavalo se da svoj zarađeni novac stavi u kutiju ispred kapije kako bi siromašni i potrebiti mogli da uzmu i prežive. Kao i za Svetog Nikolu, i za ovog divnog svetitelja su vezana brojna i zadivljujuća čuda koja je tvorio. Kada je suša pogodila zemlju, njegove molitve donele su kišu. Uspeo da zaustavi reku, vaskrsne mrtve i isceli cara Konstansa od teške bolesti. Njegova prozorljivost dosezala je do tajni ljudskih srca i događaja koji tek dolaze. Jedna od najupečatljivijih priča je o siromahu kojem je pomogao u velikoj materijalnoj nevolji. Siromah je došao ka svetitelju u očaju jer nije imao novca da nahrani porodicu. Spiridon sa dubokom verom u Božju silu zmiju je pretvorio u blistavi komad zlata, koji je siromah odneo i iskoristio da prehrani svoje bližnje. Na prvom Vaseljanskom saboru u Nikeji svojom jednostavnom ali moćnom verom i čudima obratio je mnoge jeretike. Čak i kada je pozvan u carski dvor, njegova skromna pojava izazvala je nesporazum. Carski stražar ga je udario, misleći da je prosjak. Svetitelj je tiho okrenuo i drugi obraz, pokazujući svoj mir i krotkost. Sveti Spiridon upokojio se 348. godine, ali njegove mošti na krfu do danas čine čuda, svedočeći Božju blagodat. Njegov život je večiti primer da su vera, skromnost i ljubav najveća bogatstva.